wake up in the early morning, you come here, and then you can work. You pray to Almighty God, then you do what? Then you come. When you want to Arafat. Arafat, that's how you got to learn. Come on, New way or hustle? Yes. You have to have some stuff from Rwanda. From Rwanda? Yes. Okay. And you are also working from here? Yeah. Information n'abamwe bararunda ishaka n'abamwe akira kasese ayizere gukora konka imbera no kweya tukareba turabeho munsi turabeho turabase gukora when izuba ryaza kurengaje ahantu ikawusha zingaye mbone undi waza kwinuka na zingaye naza kwinuka sinzira ro kusangura nako utakora arona no butakora aro butakora tukujya burizo niyo batwara nyacha karutakora okay wache burizo okusanga utakora nyacha kare wakora aro kumana ebiro binota kozire ninga wiki konka okwezi kwaza kwano tokabura mu wiki nari wiki birokozire no kora buri no wakumara wiki biro no basa gukora mukaterukabura nesonga omanyiri wachiwano eno stage no omanyiri ati batita bayayi bati batita bayayi tabatira abantu balonchi aga mazima ochegeera batita bayayi lwachi kubanga tusobola kutwala ku mulimu ochegeera netikanza kunyuka saa 12 netinyuka saa 3 ate njagala sose sente zenyini kati chete bizibu abo tusika kola chi twekwewamu olokosa sile kusaza nga zenjagala ko sokola batita bayayi ino basa kumera ite batereze sente za PDM ite batereze obo bukade twekore business ezi shobora nshongeje tugarika tuzishasha amazina gawe na no shobora nshongeje so za PDM tuzokazimanyo za PDM kazurro ko mbyaro nyamazina nini variation ni za rwarubayi nanye ninkora orna kunece ebiri abakoze samuje mutwakire zekora ate echebere cyo nobo oryo mombe cyo oryo mpota ahubwo noryo mupota nori nkaherefa noryo muhereza then wabo oryo mombe cyo oryo mombe kinesha tunechoka mtwaresha jirigiro mugigo wa futwara okay abure muhige myete ekuteka mutishikubasika urukure mu kamera hige myete kuteka mutishikubasika minyete ryoko yona mwije tukore imirimo wahantukora yuwaranturebe kakubi turebe kaje ijo tukamba kamera boko mu kamera amazina ninye Street Ben akore boye moshongozi wanyu abinje mukumanyanga Christian kugomo muri ba asisha cyatari active na kore so sister Charity were kundeba mwize ndio mutwatiro turyame nke tubona bacenga nyonye nako moshongozi we kibi we kibi ati izo wajanguzara atakora ki izo zarateguza kundi akamba gambere mwana baryo bazokeza kushobora barekere zabashobora mwana baryo kabokorera ngo tumwine mirumo uzagazi na ntarungi aramira mu burizoba zikakurya naho takozera izoba cyaka yite kokore bacenga umufundi nariyo wecena umuhereza nariyo mutware biri bacenga ozariye pansi na keje room yawe yari yamera of no businzi ongachi kusaba government n'ekintu kimwe mutu bese authorized unamashika mu authorization story batasa ko kutwikiza ngutwine ahantu go mu magwitite tune capital ko business maura mbaba ryoko batukanga ngo bakuza batukwate ora ogo muri netuguro abantu bateguro bashuma yoko muri namara emyaka bakwata abantu mu mawute twine mu twine business cards konga ataro mushuma nomwe ino mutokore bamwe nare bakashuma bona abantu bari smart bazotoreze kamera bono bereke bazora ko musaka smart bisu wanyowana jati smart Wachenga mwini baba batumanye batabarika kuturonda kukwata burkasese bwira nyona Christian Street Ben ankole goy akesho nkankuka nyine byashongoro byinje bya Ravu na Rap ngarana ni ukweraho muhere wokamu so omuntu n'abatwara kasaro bomanyisa bona batsuro mukabori mbatora pora kabastamahaga komusirama muzigiti narge futaro muceri nembori ndi hajo muca abantu no rwara abakazi kanabiri ka pastor utari ni masomesa zaburi kuri stonesa just 5 bits natura Amerika ko kanyamaka akunda kanzari ndabukama ikibye mukamizi kimwani tatorikari sasa zakweza kora sitajari
mwana nikwegomba izo mbale ze korabo na nyonyeyo nyomba mbaseki na nyina kutaza kororo enamba yawe esimu enamba yanjye esimu zura musanzu digame mpora cyacha kitundu sizatari tena namba yanjye na hatu watapiga WhatsApp nofuna ya enamba ni zura musanzu 0094 9178 digarkem 07 00 94 9178 rap ni jitera nebya rap ni mbitera ngo mutima guko misebire iyo kikure bagutsina yuadikadande awakire cyacante umushongozo wa mu rap talentero mutaje mukonka awakire katugaruko musudie zabashaye munda kikabiri nemwe nasikani senyomo Gideon aho murembo rwambara Okay, God knows better. Kwa kuba yakutemera umuhanda owa Sister Charity no hikayo nangwa no wabandi kunkanye n'amatsiko minji ngurahangayine kubanza yakuha favor akakwira karungi then ukabona ukarabaho kitari echo n'ubwo akwetse abantu bakwingane debe yabyanjire n'ibabyanjire but we hope for the best kandi mwe bare batsigaza umwe urugoma kaganyu mukija murinde ukugira ngo mukagire cyumwakora cyumwayeteraho abo kuba abishye bahate mbenda binemu kandi nimwe mwenda bacara barukora uko nkurura tunomba tukantu genda warukundo nkate bikabe byari ushobereho nokora yes na reto mugate no reto mwonyo ego naba ni nyombe kankasyaha wor plate no asakute asakushakara ego so ebyo mbye twantwenda mwebari batsigaza umwe ruhanga batera mugisha bebare kucera kushangaje shaho umwana w'umujo wajana bimuki 11 12 zakasheshe no babashyireho bari umuntu bageza kurunda emirimo njane kintu cyunuje umunonga abandi babyami abandi bashyira puru abandi bashyira mu bara bari umuntu banywamo so imukucera kana bajambu ngo anare bad catches the warm fast so company imwe bunde emirimo nayo neza kwija ebashange program ya system kaye chirimune gendo misho twinire bintu binji byatashemekwa no feraka sheshe keri izoba kando umwe harimo namakuru agari kuruga omuri Masaka City ayituru kureba pastor we kansemwe nagambaho kuba ayisiro mukazi weye yamutugire yamwita abitabe kanasa no bagira ngo bakabarebere sayinizi no shababire bino butabanko wo maka mwana mwisire nangwa benainda no kumwezicira bita abanyabuzare babasa kumugwamo bocereka reka tubanze twareba amakuraga ombwijire Ndege ya Paul omusumba w'ekkanisa ya Ndege ya Gosma Church agambibwa okutuga mukyala we Namwango Oliver ow'emyaka 5 mu ogumu n'amuttirawo. Kigambibwa nti abadde agezaako okwagala okumwezikira abuze obujulizi abooluganda ne bamugwamu ne bamusuuza omulambo. Bino bibadde ku kyalo kya Lugondegeya mu ggombolola y'Ennyendo Mukungwe mu Masaka nga kitegeerekese nti abaagalana bano babadde bamaze bonna emyaka egisoba mu 3 balirwana ba pasito Nowawangalira era ng'ewali n'ekkanisa gy'asumba okulina Kiyemba Sofia ne Sali Mulokole banyonyodde bafunye amawulire g'okufa kwa munnaabwe. Lumbana akatuuka engulu nga nzeeyo engulu nga baŋŋamba neba wafudde konze lwaliro lwakulimba. Tetwawulidde nduulu ffe twaze buzzi nga banneiba. Naye yayitawo nakkirira naddamu n'ayambuka. Saawulirako nduulu oba kunyega nti owayo nfunye obuzi. Oba oli mulwadde ng'omuntu abadde mulwadde mulago mu ddwaliro ng'omujjanjaba bw'akutuka okyachala wadi yonna n'ogimalako. Balirwana b'ennyamidde olw'engeri munnaabwe gy'attiddwamu nga bamusanze Bukunya era nga bateebereza nti wali baawe ebyekusike ne basaba ab'ebyokwerinda banoonyereze. Omukyala yafiiridde mu ntebe eno etuuza abantu abasatu so nga ali bwati kyabugazi kati omwana najja direct n'asanga maama mu bwereere maama nga bwe yabadde so singa yayita ffe abatuuze kyetwandisabye tutegere ekyasse omugenzi. Abalala bategeezeza nti pasita aludde ng'atigomya mukyala we nga n'olumu yamuyisaako ku kizindalo nga bw'agudde eddalo abatuuze kye baawakanya wadde nga bamu bagamba nti babadde tebamanyiiko ku butakkaanya bwabwe. Omusumba alanga mukyala we yabuze nga omutwe gukyankalanyeemu naye amumulabiddeko yenna
naye twaddamu ate okumulaba tumusaasiranga mma mukyala musumba nga atugamba nti abibagamba ye mulalu nze sigwangako ddala. Twafuna ebintu bingi okumusaalinga gwe baleetenga kye tutasobola kumanya nga bagamba nti yafiiridde wano ate omwami yabadde asula eri Bugabira. Eyo enfa gye yafuddemu ng'oluggi si lumenye tewali we basimye ekituli atumatiza atya nti babbi bannange ekkanisa ya Kristo nga yayambuddwa abalokole twaswadde kyaki abantu abamu batandisuza ebimbikamu basiba naddiini. Okusinziira ku oluganda lw'omugenzi okulinanca Hadija mukoddomi waabwe ono aludde nga kugulana ne mukyala we era ng'ensonga zaabwe bazitulamu enfunda eziwera kye batamanya nti bijja kuggwera mu kufiirwa bulamu. Obutabanguko bumazeeko emyaka ng'esatu. Banga twali tumanyi family rangoze zibaddewo zitubadde tutulamu ng'aba family tuzisotinga out netusuubira nti zaggwa. Bano bategeezeza nti ekyasinze okubajja enviiri ku mutwe ye mukoddomi waabwe okubakubira essimu nga bategeeza ng'omuntu waabwe bw'afiiridde mu ntebe kyokka bagenze okutuuka ku mugenzi nga kiraga nti attiddwa buttibwa. Twatambula okuva ekkooki okutuuka wano nga tetumanyi nti sisita waffe baamutuze butuzi yatugamba yafiiridde mu ntebe. Kitaawe w'omugenzi Dan Kisolo yeekookodde engeri mukoddomi we gy'azaayisaamu muwala waabwe ng'omuntu yatuuse n'okufa n'atababikira n'ayagala okumweziikira. Mukoddomi wange teyasobola na kutubikira n'asalawo amuziike yekka nga kiringa akabonero akalaga nti abuzaabuza obujulizi. Engeri muwala wange yazze nga amutulugunyamu era nteebereza okuba nga ayinza okuba omu ku abo ayavaako obuzibu. Nalongo Nalubega Jenny ssentebe w'ekyalo agambye nti okufa kwa munnaabwe kubakubye enkyukwe kyokka nti azze ng'akyogera lunywe nti kyonna ekinaamutuukako Musumba Lugemwa yavunaanyizibwa. Era abantu ababadde okumpi n'omukyala yagamba omukyala nti nze bwe ndifa omwami wange yaba akoze eki yabanzise era n'aga nti bwe ndifa omwami wange taaziikangako. Tutuuseeko ku kyalo kya Lugo Musumba Lugemwa gy'abadde agambibwa okusima entaana okuziika omugenzi nga yaziikiddwa abantu ne bateekamu ekitooke n'abafamire ne baweebwa omulambo okugwongerayo Rakai Kooki mu kabuga k'Erumbogo gy'agenda okuziikibwa. Omwogezi wa poliisi mu Masaka Kasirye agambye nti ku bye baakazuulako kyeraga lwatu nti Pastor Lugemwa yandiba n'ekyamanyi ku nfa y'omugenzi. Yasobezeddwako ate oluvannyuma n'abeera nga atugibwa okusinziira ku alipooti y'abasawo. Kati tukyali mugezaako okulaba ekiba ng'ekyo kyakoleddwa baani abakikoze naye nga okutandikirako tulina omwami we tiyayinza okuba alina kyamayi ku nsonga. Bona Kiza yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ebyo byonna ne biruga omu kibarukweta domestic violence ningashi obutabanguko bw'omu maka. Butosha ntitugamba twari omuntu yakushobera wara yakuremerera you better divorce, you better separate. Omuntu omusijeho ninga na wakureke abo kwa kubigumizamu ebintu gwambe payiringa muherwa izoba ebintu byo birukurugamu omuntu kumwita katsiga abana babiri nabereberera bakahendera baronziraho kutora habuzire kaneshaga meje kubarurwa konka ko jengu nogabo bundo omuntu omusijireho akature ebyo ni wakature byawe obundi hakagizira abagumana ba benefiting magara gawe kandi niwe inamagara kandi ori atakozire cye cyagaro eco kwita omuntu kucyakuba kiringu ibano wabyine mu mukono ko kwabera natugamba tumwara mwahurira ngumfire manye ngumushano wanyitsire then judge manyisangu ebyo kwerinda abuturu kwataho bana byo kwambataho umushongezi muno namazime cy'wagamba reka tutakategereza shaya muheru otacine mwise awuntu tine cyo kubasa kutangira cicenda ware bintu byashoba mazima oyimko jende abo kuba tinkwamya ngo nicimara kiterera neza kutandukana serape emwe nyenja karaktere nkoni atwahorogo baba mutugire and it's not out of the blue na haba hariho signs mbona mutakabasa kustama muketereza then mazima cincenda oyimkoze nane cyo kujangu no pastor nijo kabe no beco kureberaho wabo kati ninyebuza baba bantabo kusumba ningashi abari mu kanisa yawe ningeira mizori yawe bihare no basigira chanichi so cincenda abantu twegarikemu and twefuge kuzamuherezo ine kwa no yefaho no yegenderera no yetantara ine ku Rwanda mashija ukarangwe ibintu bingi byabasa kuhikaho then kukira kwogeho ukito mu mushana
turarjo mushana abantu bari bagunatana naniwe abanyegwenshonga niyejo deno hebo umwanya wo kugira ngo basakushoro ndisho mukazi kuko ko kutugawata hariyo bwa pastor bufo buhereza bwarahanga bufa abantu batandika kwebuze dini na manisa chi kando shanga niwe wahereza shagira ngo kanisa tujekire usha twagite komisho gabashechi bantu mwetwe garikemu antugeze kuranisa obutabanguko bo maka uriya kwara kutere musirapo takajota aho tenichecho chonka but tugezeho turebe mbu twaburanisa program ya sisimuka eri munegendo misho tucubinire binje papara z'amakuru bavuze bo mushaho omisho kwentuza kuba twine umujenyi kandi no mushomesa no muzire ntwenda turebe itwe amashomero abantu baburijo ntuyamba tuta kukurakuranya ebyanga ebituru mu cyo kiganiro kiturabe twine bita wahatkatizo mukamumuro kace ntuza kuba ntugaruka n'impapuro z'amakuru mutakarga TV West. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni gana ezo kwerezi wo murebi wa Kivus. Yes, buri sande shaha 3 nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro bakumyaga atanu b'umunyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha 3 na chikama kumyana nimba ningabe mitwaro atanu wabana kuza mukazano imata star 2 3 8 star 3 star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yongere ko 20,000 zawe stere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe Nehinda TV West Nehinda kurikayo mukahumurako program ya sisimuka echemunegendo misho abahereza bawe ochineje nima ayebare naco butunji charity akantu ko kira kutukuba tureba ebija omumpapara z'amakuru tuino rupapara ni vision hamwe na no rupapara orabukede atwaza mu new vision yakasheshekeri izoba mutwe nindeba buzz to open at 3 p.m. Ebukwatirine namateka masi agizire agaresure local government ningashi minister webyanga umwami Barambargahara nibinje byagambireho agambira acebara kuyigura at least shaha mwenda zihangwe yagamba council sittings kwiciriza abanyamakuru Bugumana batendinga meetings ezo ari kujangwa ecu ncheza kuyamba transparency nebindi binji noza kwa no bireba aha page ya Kashatum. Baja 3 ministers sworn in aba n'abataraso yarinjire in buriya abukaba batireho bekija bafuna mebizo buso baba replacing so izoberi yanyomwe bazo babasize kusoyaringa in umharmu Adonia Ayebare kandogun minister wa foreign affairs atwine kutesa Musherure ogun minister state minister wa microfinance then Najuma Witoze ogun minister wa internal affairs babu kuretera umupapura ra new vision
UPDF bids farewell to 19 generals and 1,700 soldiers. Page ya kana hamwe na neya katano. Nwaja district bosses charged over ghost teachers. Adishomero twarebera mu district emwe. Minister Bara Mubwabe natayiro mu Ankole region. Ishomero ryo mu budget ya government nibarumanya rigena abashomesa bakushashura ground tinecero ishomero tereroso nibyebyo apeje ya munana noza kuba no byeshomera Nabagira uproar as government sets opening time for bars and Mara joints. Abanyarwanda bahino kubatayikiriza inene kiragero kisiye cishowire ubundi nabagira ngo rent nizibaze zirya higuru emisoro so mwana biciriza amabara kukora kasheshe na nature rero munyarwanda ayesharemo bwakwenda kunywa ekiragero cyo kirebere cha local government batandike business zindi uko target yitu no kugira ngo kare kintu kutekateka tunywa munonga tobora gukora esente tuzinywa tobora kurebera ahaka esente tuzinywa tobora kushashura abana school fees tugiri ihangarije abirire ico neco kubanza icya kabiri tunywa kare tushanga ngo twazomecwe ndije mu bushambani oburire ushitamo wachakwera torutaha abo kubanoza kunywa umukwataraho mujaraho byona bwera umukawase gabatine na mboga we barenyo uboko reno zara yo bundo bwana so shanga eka haza mu domestic violence haza mu bworo haza mu butamanya haza mu butashoma mbwene wanoyenda ngo usigaro mu business tandike zindi eziri gukora izo bariyona ahabo kubazuru then you want to manyangu hand hachesha mwenda nozo mu marwa gawe then you can still come na local government niyo judgment yebenehereza abantu bagujiro mara abantu tubacukora kuko wagamba bya domestic violence abuka mwana wararomba bwashesho kiri to kumanya umuko wawe ya pe na cyo tine cyo kureba ati mbona wacu iwe so new vision yabukuretera ombwijire and of course ireba bush generation habara yari ntabakiye umuntu umwe so kandi baragira ngo abicukwataho tire mu security forces mu districts zitari zimwe zimwe zirebekeza enforcinga ecekerajo arakabara kamukindi kumanya wanozo koko witurugazi ejesha batandikira ati no yebuza umuntu no kuraba akashesho mushange omuyango mushange wezanywa zihankanye wakora ryari arya nkahi tubaba ko batutugira umuhanda abarenyo so umukazo mukana mujirata for example abana bari no bashoma ningo mukaza ariyo nato ninga nangwa nito abakazi tubireryo kana bokana babaro uchivanora vaho umuntu akweta serebu bechavitanawo atamerwizo voshanga ngo niweza uzatwarwa nawo akawota muhire nako kashaka bakora abantu batwena neza kuba wakora kajotere kantane ndebera bo wanje bakushanga hari yakona sister tereze mutshenjere ati nana efforts zawe ushangora umuntu wasisira ombetana magezi so katamengo cekiragero nekizakora bine n'amakuru kurwo muri Kasese government development partners boost neonatal care in Kasese ebukwatirine n'abantu mwe abo kuzaro kashanga babataka ikireso bine kwanza babateko mbyoma bakabarebera andobwiro bwinji noshanga kamararo gatina capacity yo kurebera abana boko bari mu mberejo mbwe n'icurunji kuja mu government muri Kasese hine obunde byetireyo ebyakubasa kuyamba aberere bitabo burakashatu Toto magazine jetunjire omuri papara ra New Vision bari mu bagamba ha beauty pageants ninga shabo kureba ba Miss Green, Miss Wati, Miss Global bibi babukuretera and harimo activities nyamwinji azakubasa kuyamba omwerere wawe kuguma yaba engaged akareka kuba idle akaimprovinga writing skills zeye reading skills zeye na nebindi binji yetunjoro papara New Vision tureba mwalimu
teachers making a difference deba bashomesa ebana muno bakora omu mashomero ebiri muno bafura abo mutanu ubwo kuyagira mu ishomero yagizo yaronda aba school dropouts aba bintu barwo mu mashomero abacho benorwa mu ishomero maybe nkabantine nkapads nkezo enjara no shango mu mwana ino musibisa ishomero muntu wamuhacho kurya ata mu ishomero so yagezaho kugira ngo at least abana nkabo atandika kuba restoring abagaruko mu mashomero iwe umushomesa nico cyo muno yongeraho abukugogo ino mu class kugira ukayamba abana ba Uganda new vision yabakoretera teachers making a difference amakuru kuruga Masaka Arua Kamuri ningareba ha bantu new vision yakoretera binji betwaza ombyemzano Ntureba Rugogo on hold. Wenchi Nvaja construction of Rugogo will start after AFCON 2027. Echechai rebe bimuntu bichkwataho. Then is the security apparatus failing us? Kuchira mnonga ntureba the recent weeks turebire abantu bakwingana kababiri kandi bari abazana bompira barukfa yes omishango nkareba wabira captain wa AS Villa bakamutangira kahecuro bambe bamwita na nabandi so bamuntu bagira mbu security omwihanga njireta kumara ninga nichi ekirimunchi baho women football takes center stage ebikwatirine na numpira ogwabachara omwihanga itonkihanga twahikankahi abashirinje 12 zonka noza kubona retunjira twagamba supermarkets petrol stations aroba agents bitu aramataho kana batambuze mpapara z'amakuru mu offices gatari gamwe na gamwe yetunjira rupapara brand new vision katerebe bijo mu rupapara orabukede Mukede makora gari ya Mutumba Jante Nkaru mukuchusa taxi mu Kampala badereva batadewo bukwakurizo 10 ujakwa no byerebera omanye buri kugenda misho muri Kampala na mnonge bukwatina na za taxi ahandi ni nabaturetera King Sahamba Janta Masasi ganyose ngamaje gamuyora bamba mwenzachi ndaba bitamumu then bajanto muyizi wa senior 4 bamutuze mu Bukambwe bayoboza umwana ko wasine yakana morova wo mwishiki ari kumutugana abana atandikira nkahina nafaci nawe gwenu kwe mutamburire bityo abazire ningira ngo ubusasi no bw'amana konka rahangana wo muhwezi witu police kute pastor ko byo kufa kwa mukazi we bamukwate mazima abo ko mucyaro gwa turana kigamba tumwahurira nkahwiremo manyengu it's my husband who has killed me. Iran tadde ku Trump obulipo okugurawo akagoromoro indani kwe babisoborraha biriyaha byetegereze abatta owavira babasanze ne motoka za bukadde 2 ne simu 59 abona bisire oliya captain wa team ya Villa kandi bajango bamwisire bashanjire bine obukadde 200 na nesi muzuru kwingana 5 na 9 abona butuye no mu Uganda umwana hari yakwaguza murinde yagenda ngo nakorana herezo buhereza hakizimbe handi hacetura mukwata ngo no tererese hata babo numbamwe abasigankaye ngeni ncenda kutera mutochi munonga tukareba okutwa kubasa kwata abaru kutaganisa ihanga Uganda ensi 5 yabyo bufuzi ndani bagamba nti abanene abemulude nebafulume gwanga Winikiza na wakajenda sema kade you remember gwana kuralo society then yes Chagulanyi Bobby Wine president wa NUP nabandi no jakwa no bareba these guys are no longer here bemulude nebafuluma egwanga I never knew family eri kubunkenke rwa kibanja bajirumbye ne basawe mere ebyo kugendo misho makagitu aboncho takuheza ukatandike cha wari umzira kakushomesa tandikaho umurimo ogwawe ugendo yereberwe yombe kitari eco sagumantu garuko mukanse matema bazire rero manyanzo mbiha rero turonda barije bakabashozo maju ebyo bintu byakahuje bitu ahandi
urupapuro rwa Bukedde rwinaganda amakuru mingi konka hatukanyirukanje nzo mu games zano bwo kuba nimangu cyara kumi cyawo cyetebekanisize okubasa kugira ngo gende oze kugura urupapuro fujo muja masaza mengo ne ba manager basibye mu kafubo ebyo nindeba biri mu rupapuro rwitso rwa Bukedde. Then Aston Villa yesimbye mu PSG mu Super Cup ebyo byonna ntsa kuba ntureba okubyemmerire n'urupapuro rwitso rwa Bukedde. Then and bajanti Swengele ayugumiza jinja. Who is Swengele? Wafayo mnonga no mwijuka aha TV station zetu aho mwihanga. I think he's Musoga yeah nshaka noreba engeri je gumiza mwe edinda ahandi mbajanti buza kamisana alinaye nyumbe z'emizigo na yasasula umusoro kwegamba you need to know that such that in case one ndakuba notandikaho obuju bwawe bwo kuba no abantu bashashura maka sente you get to know how much you have to pay and how ebya URA. It looks like this ni maisalu labisebweruti olwencha ya lelo aterwa akasa chinjiro 10 rutonje yeah namanye birukoga. Alright, program ya sisimuka echemene jendo misho kind of course burakasha tu ntubantu gamba miture yitu kabantu amakagitu bitu tuza kuba twino mujenyi twenda turebo mugasho gwabazire gwabashomesa n'amashomero omukukora akorana ebyanga ebiturumu contributing acha aha development yemyanya yiturumu nico kiganiro kiturabitu inakasheshe kirizo bana bari bahumara first of all umwana ine cyakubasa gukora aho yahika hacaro contribution nene ingana ki then abashomesa kumwahumura muri mukaraga kachoka. What happens when you go back to our communities oyire hecho kona bwo ko kubota kagira yishomero manyabiha yakogwo kushomesa go guri automatic tuna chuma no kushomesa abana bihanga. Then what else chikuteka teke mtwene mitwarize you know ndicho mwahari yevyo abo ko mushomesa aine kushomesa akatandira kuwajwara akatandira kuwashushirisho cha akatandika ngo izamina akatandika cyo yero mzapi ine bindi anyway byo nyene binateka teka mwisho gwekana mushomesa mushomesa no muzire mwenaza kuba natongerera hwashongeza tugambire okubari okutwakubasa kurete nkorakoranya omu myanya 8 kurugamu program hece munezo misho bwahati katzo mkamuno kace tuza ko ntugarika no mujenyi witu otakarga TV West. Okwigara ensheke okwa mu bakyara abo kwalita bakazi nibo bine ensheke nitucheta blocked tubes omurujungu n'esho rwa science so ni omuntu nabasata kumanya ngo ayigire ensheke zone ziha zirinka tubone tumanye ngo zigire hati ensheke necweka kimwe echo mukyara ari mwen ekitukweta reproductive organ or part siryo mbicheka ebyo kuzariramu so mbicheka byo kuzariramu hine bitukubasa kureba namisho hati wareba omuntu ujuti oguno mukazi oguno mushija echo kurebesa namisho konka nkesheke ntujeta internal organ tukajirebesa misho so twabantu gamba ensheke zinezikwasire ahari nyinenda tumanye ngo tuyino omunywa gwa nyinenda ekitukweta cervix twaruga ha munywa gwa nyinenda tuzahari nyinenda bode ya nyinenda yonyine aho mwana arakurira then aharubaju nanka ensheke niho zikwasire arubaju gwa nyinenda on the upper part when inke mukono ya nyinenda like this like this yes nabijua
muto mutine bishwane then hihi n'ensheke twine kitukweta ebishaho by'amahuri. Yes. So omugasho gw'ensheke no kupikinga naisho kwakira ihuri eryakura erirede okutwara. Yes. So nitumanya ngu omukazi nashohoza ihuri aizobe tukweta mid cycle. So kakushohoza ihuri like this ensheke di pikinga. Yes. Gyamara kujakira gurabamu mbwenu ensheke no muhanda gw'ihuri abarinya. So hati uri yaza omumuhanda gw'ensheke then omuntu yaza kutwara na yetaga ihure ry'omukazi nane ensigo ey'omushija nari shihure ry'omushija. So ihure ry'omushija nirija kuja rita omukazi nibayegita batine kivu okubera inzira. So kuba kuma kwegita ensigo z'omushija nizija kureto ife niziraba ahamnywa gwanye nenda zisha zitemba jija zibuganana n'ihuri kuri omurusheke. So fertilization nari sheshi twagira ngo intandikiro y'obuhangwa netandikira omurusheke. Wa ihure ry'omukazi byayegita n'ensigo y'omushija. Then byamara kwegita bitandike bishume omwana aija kurira muri nyinenda. Otaferwa. According to Tivest ni hinta. Tweno kwano jero misoka no fero kanda tivest twakuletera kaza no komutano. Akaremo ebyama binchi. Na kusinga munongo mu family. No manya tikana family yine byama. Buli member we na ryo mu family obeno chantikana yine byama bye. Bitkana masaba kusakwetiza kusanga kano mwana. Ayazirwa takuma tikana samukana azarumaka amagiga. Ninga samarunji. Okusakujena misino kolekana zakuza kumanya nti family ne yeyi. Enkozone ziryomo. Abwachikandi yakulira kanda hero. Biona nuza kumanya Tivest ni hinta. Family Tivest ni hinta. Mama no mwana. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kale kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Nyine miliyoni igana ezo kwerezi wo murebi wa Kivusi. Yes. Buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana. Nimba ningabe mitwaro bakumyaga. Atano bo munyamugisha otaho mukazano obwo kuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha ishatu na chikama kumyana nimba ningabe mitwara atano wabanda kuzo mukazano imata star ibiri ishatu munana star ishatu star 10 hasha otaho mukazano emirune yona kome kuzana niwe emigishera yeyongere ko 10,000 zawe stere oziye mitwaro 15 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Sunday Eshahe yo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa. Ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokutangaza. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahituro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Nabeninde bantu kanitekatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani in expectations ezina benyine kokana abana ekeriyo kujya mu busho bw'omusheija orukutina rahanga Natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda. Itu twatugamba Olungereza mazima. Excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know.
Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabembare bo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina ze kiro aha TV West Honga ukwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba aharwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda oine chiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerime bisya byinshi so tugumante leta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne baberuho rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa TV West nehinda tuchirimo tuguza mu misho na program ya sisimuka burura kashatu kuko nanagambire ntubantureba eshonga ezikwatirine nemituro yitu nkabanta itukutura harahata ntubasa konjeraho ki nibizubuki ebituro umuntu reba bitora kashatoru atwatungo mugisha kutayisa umujenyi atwira habitabira buzire charity yashabahe 120 turebe umugasho gw'abazire abashomesa na namashomero omukukurakurana ebyanga bitu emyanya eitukturamu na kwachira kasheshekerizo burirota kirandire kinyabusha no borire ndawo ngaruko yanjuro bundi wakubasa kuba yakoreba umuntu go kubanza abaturikize kandi abakutureba muri rege muri kurungi izina ryanjye nabanyita ashabahebwa Charity ndi umushomesa kazi nishomesa umushomero ry'abishikiro kwita Kizo Bagaro Secondary School mu Rushenyi ntwire mbuzire konka nabona umugisho gondo murundi kuja kuganira nitwe ahabo kuba ukombeka ibyanga byitu n'ubujunanizwa bwitu nk'abazire nk'abashomesa ishomena n'imashomero okugira ngo ibyanga byitu bikurakurane kandi ntutekwa kuba twine combined effort ntutekwa kuganira to developing nitwe so that tuyamba abana bitu na nibyanga byitu korakurana so hono itoratandikene itwabazire abashomesa na namashomero twine umugaci omukukuretaho okora twantugamba korakurana ntuntu mindset bari mnonga atwantugamba topic ninjikunda mnonga ahabo kuba topic ejine kwatari buryomo nubwo rero yakwataho aba stakeholders bashatu kungano uja kushanga ngo abantu bona nabaraga umumaka nabaraba umashomero kandi batura umubyanga so kutukugamba ahankora kurana yebyanga harimo ibigambo byingi konka enkora kurana
kubagambe nkurakurana emitwe y'abantu yirukira ahanguto amashanyarazi amizisha na gaza pipe rero abantu birikira muzakanye na zinga hezi byo muri mbarra barebe bizimbe biriyo mbyombekwa konka enkurakurana tekoma ibyo nebintu birungi munonga miza amashanyarazi infrastructures emarwaro nebintu birungi munonga konka kutugamba nkurakuranya tubantu gamba munonga aharyebyo ubwisireho ebindi bintu nka values iziryo mu bantu baburijo obusinge nendijo sayini yenkurakurana abantu mbatura hamwe mu businge security nendijo sayini yenkurakurana abantu sitobwiro bwinje tushira kurebera ibintu biri physical ebitangible waraba nko muto so atugambira values tutakucenga otegeta une developingire konka development nekintu cyango security kuwashanga harimo zakanyinigana warara mu hoteli orisefu ninga eshayo nambiguraho mbakwita nobwe hoteli yako banereba kajeta ningeta une kurebe kajeta konko kashanga tikiri safe kutambaramu eshayo ne sumba jinyankura eshayo ne baga mbajitwara eshayo na noshango tine kutu eshayo na mwishimba muhamba yanaraba nko kibanje manyisa ngo jota uni nerebe kajya her konka real development kozireki term so real development nerenga ha bintu bitukureba itaha values za society harimo ejo NC abantu bine innovation ya yeko kuzanka China no shangana kana kemyaka ebiri nikabasa kwata nke box bityo bitine kintu kaje kintu kikachihamo ate ejo development njibanje manyisa ngo development ejo no basobutaraka kugireba na misho eryo mu bantu planted mu abantu nibatwaza bata society zanyu ziri violent free kumukuza a police zanyu mushanga ba registeringe mishango ngahi yo mushija arwande no mukazi violence so development tureke kugirebera bikurebeka tuongere tujucumintereze tugitekena ntaje ibintu bitakugira ki bitakurebeka harimo equality kwingana ki abakishisha n'abakazi bino bugabe kwingana kushoma ninga community no shanga bagira ngo okushoma no kwabojo obabishita bakushoma ejo nebeta development ninga no shanga bagira ngo okushoma no kwa abantu aba research aho kugira ngo numwe hakurga munka katugire nka chairman LC3 so atejo nebeta rinkora kurana okay tukwenda kandi kutugamba achanga echanga nikitandika ne group yamaka echanga noramba bajangu enserene hinduke changa chum global village so echanga tureke kuteka tekera aha cyaro cyawe rushoroza echanga ne cyaro chongera kizahamuruka kizagombora kiza district eba Uganda eba Africa then finally ebachi ebensi yona so twantugamba ntunguka yebyanga tinko ndatugirebere aha LC1 yawe yonka twende manyangu ntugirebera LC1 na nuko yongera mpaka kwika aha changa chensi yona nko kukira hamwe so all right twareba ate no combine the effort abazire bintu input abashomesa na namashomero kujangwe bebyana ebyanga bikurakurana so atejo input yitukutamu neberye input yitukutamu twine kumanyangu abana society yanyencha kare taro na hati ne turamu tina generation ekutura yonka kugira ngo guno murembo gwitu ngwo rugonga umurembo gwitu tukaturana no murembe gwa bama witwe ba murudinga ekitura hati so ate abashuma bo kureba hati reba haro cases za corruption izinzi gendo misho za baramunaki aba bantu tubakozerwa mu generation bakakorwa enyuma umakayi bakurire umashomera yibakurire na no mu communities zibakuriremo so kutubantu gamba generation tukumanyisa ngo tuyine kumanya ngo generation ya hati neturana mbwe ne cycle gukora umutumba nuguba gurya gumwe gwanire konga hansi ariyo gundo guriyo ngugira ki gutoka kwakuzamwe kikoko nikibani kibanza cyarya nyina konka na no mwana nuguba gutagizireki nuguba gutari safe so community yitukuturamo niye kushepinga society ituragire nyencha kare so society ya nyencha kare shitamyo muzakarasi society ya nyencha kare shitamyo mu makagitu nibabana bitwine ntukuza so turarebe abane kibari nebe reflection ya nyencha kare twaza kuba twine bantu ki so ababana nucombined effort yabazire yabashomesa na no society okay so muntu ine konjera mama ntwanda ati twagamba kora nabo kati nyonanye nabana banje bariyo munju nkabegesa emico abo kati nyenda ndebe how far can I go
kureta development omukyanga kyanje hati mwenu tugaruka byokushanga by then tukatura ngo omwana nakuzibwa ekyaro kyona onka hati ebintu biri different hariho limitations z'amaani tokabasa kugamba mwana wa neighbor wawe tokabasa kumudisciplininga mwenu hati niza kureta anta development omukyanga kyanje ati development omukyanga kitu nga individuals nokumanya ngu kuwaba nokuza omwana nobasa obutaza owa neighbor konka okora omwogo gwawe nkanyina wogo mwana na neighbor kora ogwe nkanyina wogo mwana konka in mind tube ntwijuka ngu ogwo mwana takwija kukoma hakejo omwana wanje naija kwija yakura wenka konka naija kumitinga abana bawe omu community bature hamwe bagiteho abo katurije ngu ngana imkira kuba ninkigamba ko kuzara omwana waba nomurira to kumweyorera nono omurira ekyanga ngwaije agiteho nyonka shomo bushomesa nkatinke shomesaga nanyenye nabakunshomesa konka nanyenye nabinkugira ki abinkushomesa doctor nashomo bwa doctor atari kujangu no kujangu ense hinduka abantu mbaba selfish konka omuntu ashemeye kuba nashoma omwuga ari kwenda ngo hagire ki yagita hanki aha community korabe oryo mbazizi obazirira abantu barajwari korabe oryo muhingi ohingaba ese kirakora iki ekirarye waba oryo mushomesa oyegesa abantu so waba noyegesa abana bino manyangu noyegesa abana abo kwija kutura omu community kujigita abo kuba community umuntu na dependinga naho omuhingi takobasa kuvuga kitakuri na kija kuribwa wakora emotoka because that no twakwekuriza abana bine emico mirungi kuba araje no musociety tatabekine nabone waza kushanga wundi yaba affecting exactly atu wayoro umwojo umucyo wawe emico mirungi nyo nayo recho cyanje cyekihagara ninga nanka yo recho cyekihagara umucyo wawe toramweshi tarashorwe munyanya nanda kwija kazo mugejo society akaba numwe yabona ki omushija ninga hamerumu noba yina abantu bakorwa mu different homes gushemekwa guryo mwoga gwit kujango kuze abana b'ubujunanizibwa abarije kujoiningana ahito batari akatuba kuzaguma mu makagito baza kweza bashori ito iyo nocera rumunju yabazire bawe hato inaho kurara either mu apartment ninga ho yombekire so wazo mu community ndijo naho kushanga wabo wayireva isizimbe muka noshanga abantu ngo ango gutumukomere cyaro cyagira ki cyamurema ngo gutumufurure ngo bamufurure ngo ukashanga nwatongana nabaryo umwe aha muzugo aha bwenje ensugo ezihiro wabo kuyagira umwishomero tubazita so at society yone sharura hansi goze zikushara ninga zigizere ki zibonera asa atesha twine kusteka mu amani abazire ubundi twabantu kuzabana tutakabe yorera turebena na outside world bitarona na outside world we betraying efforts z'abazire akati turebe myeto minji ushango mwana renka alcohol addict umuntu ayibuza tishimtamanu wanaka kayakurira mu makamarunji katine cyabe na rakinga kayashomero mashomero marunji abo achate nwari yacaro arukusha kuba kwegesa abandi ati amakamarunji again kitugarura hari amakamarunji tukumanyisa bate rya sembure rya baraka tukumanyisa bera kuri biriya no manya agotugomaka actually twinama kamarunji agabantu bakutura mu Jose Binyansi ukashanga umwana yihaye foundation nunji ahabo kuba bamutire mwebye bitakurebwe tuhagamba ebikurebukane bukuru nicyo kunjurunye nguturwo mu Jose Binyansi tuzo muzasembure konke kikumataringa ne cyarwo muri sembure umwana kuzibwata so ati no shango muzi abazire nchitugaraka challenging no shango umwana aha myaka 12 bakiri kumweto umwana rondero umwana uniform yo kujwara horeze cyayi amyaka 12 nebiri umwana ikomusini yakashatu in the name of love abazire ntuntu jangu ntukundo umwana no shanga nyina no wakumpakingira yakayishomero nka gate kupakingisa nombuzo otkorgetera hi ajirondegera ki kandi umukesere mwabwenje abo kuba mama nwakiri kumpakingira nwakumpakingira shanga nabuza mami toilet paperinga ile mama ije ina mumukese atoba nombuza kasha twarashye omudomu noja kumukura toroze kumunabisa so ato shanga tukuteka teka ngo tukuza abana bitu okwato mwana umuhereze sente umurekero bugabe bwinji umuhankese mukeji ebyo bintu nibabyega ku rwo mu community tuwa monitoringa ine banywaniki ahabo kuba hariho muzo gumwana ogwakwe discovering enyingi nibakira kujega kurga mu batahi babo so abaziro shanga umuzira atamonitoringa umwana atamuha time na neje mizeni nibakira kujiduzura ubwire bwahwiri
afite myaka nkanyinje mu acihankara mu ranwa ngo mutabana mu manyanareza atumwaje wanje atereka atabona bo rugamba bakwenda kugira iki unsisa abo kuba wetari attentive abambuga no ko mbihandagaza ari kuresa ninga sinzire nibo kuje bakagambira nyine abo kuba nyina idatатurayo we najya nkashika umukari yabakoze avuga buri kashesha nagenda umwana namureba umwazo ninga shanga yabyamire so ushanga ejeka ya producing amakagaba kama ga producing abana bwagamba abo kuba they don't give their children time kandi ushanga aba bakazi batakora kuhinga mizi nagenda nabana kuhinga nagaruka nari umwana we yagira ki na monitoringa so hatari kugira ngo umwana wazarurwa mbera kurwe n'umubi ngo ningo wazarurwa ukunuya umakaga agaringanire ngwe ari special no zombe nizibazi gensi gwibiri so ukuwazi wotaringa no kuwazi deberra njije kidetermininga nizija producinga bijumaki saba bana ba different backgrounds amerwizo bo mwene bacira kweshango mu mashomero mu mwishomero rumu hata ode nisho monere tandicira nkahi ati nicyo kurebera ngo obujunanizi bwo ngurakurana yebyanga tushemeye kuza aha individual level twenda tushemeye kufa yo kurebka umucyanga kitu amenyeto netwazeta bitkubaza kanisa bakayobeshongora ninga korashanga eminyeto ishitamya ha enyuma yekanisa yesherekire yotakaje tukasto wanjare nkahi aryomuka naija kubashanga hishomero omuco gwo yayegaho naija guturiza umwana wangahi ahishomero so niwe taking initiative zo wasaba diko numje twonkasha abana bibija kushoma Burundi kabari kuri enyuma nkahi ya toilet ni bakora yoki rero kurra kobe okwatwena ahabo kuba tariho umuntu ari kutura wenka kandi abazire ndura n'ikigamba umurimo gwitu bwo kubanza tutakabira bashomesa ndaba turiki ndaba turya abazire ba individual children rero abashomesa bakirebuze kugira ubuzubu ohereze kubireba mu mashomero ga Kampala abazire ba complaining abashomesa ba complaining ngo ngo babingira abana bingi ahabwenje abo kugira ngo abazire bareba bashomesa nkabatine mugasho ahabwenje abo kuba ayine sente yashashura miliyoni na so agira ngo icyo nicumara ushanga abana batakurespectinga ki abashomesa kandi n'abazire bakwisene babahagera tihine stakeholder mwari kwisha korra abana abo kwa abana mbamara meza 3 nkahi ahishomero konka batakatangiye kumara meza 3 nabanza mari myaka mukago muka akirukura so values zo muzire ya mutamu nizo zo mushomesa arayakiri so ishomero kuri kwakira abana risheme kwandi yakira abana ababazire basidingire mu ensugu aza abazire twajya ngo bashime ko mbasta ensugu nunjo mbana kunkabona tubakucara kukikora so ishomero kutwayakira abana abo muzire atire mu ensugu nungi for instance zo kwimuka kare zo ku respecting abantu zo buyonjo zo kuba responsible zo kugamba amazima atkuza kayishomero umushomesa atandikireho as watering arebe cyo nguzakora tuzafera ati Satan level rero ezinsugo z'abana bihumuka MB ebishuba abo kuba ensugo zimwe abana mbazihumuka dadi arya sumu haro wahikahi nanahika kabwohe aryomuka umwana yo namutaburira cyayi ati nawe yega ngo kubiha kugira ngo niki rungi dadi yashanga mama atakatekere cyayi urusinduko yagwa kuri nano mwana kuri yanaje sindika batahibe abo kuba nabireba nkayi omuka so umushomesa cyakira ubwo mwana nkogwa ineje yibizu ebijume bibi ata no wakutandikira akabyita ari discouraginga kandi ari promotinga biriye byizereki eboniri so ati no kwatanisa na no muzire yahikomo mwana yahikomo ko bundi akaza kiyihayishomero muzira umushomesa katakarebire umuzira atandikiraho na wakita tugumantu mwene mwana ninko musiri no gumano yombera no yihamu emyata emibi rero hatogaruko leta binyanso umani waringa ensugo gizireki ebonire konka atari kugira ngo no murimo gumuntu konka buryo mwe nabayine specific role hino muzira hakwe ko mushomesa hatakwika kandi ni numushomesa hakwe ko muzira hatakugira ki ahatakwika ntona kwanza twasema contribution y'abashomesa muri muno mukoro mu mugwamani bit harona nabo bace umwabana muno batisitsira abana tosire tureba kucira munonga kangamba abashija abo kan experience ningashini nubwo nibiye kuba nindeba ushanga maybe abashomesa babashija
barimo batasi abeje baba bana babishiki omunshonga zo mbonano bakirya abana bato abo bono bagambira wo cyabo kati nyo muzire nenza ku investinga sente ntwara umwana wanje mu ishomero kandi oze kura simani yabari mu staff room na tichananka yamwita mu staff quarters ebintu nkebi wono bugamba hoca icyo ni ikintu cyo busasa munonga kandi ninkijumira na nairaka ryanje iri kubasa kushikahona norebana n'abashomesa nko kutwagamba nabo bineza background nabo binebuze bwaba bamwe do tubone konka n'ikintu kibi munonga kushanga umurisa nari entama aitwa ko bintu no bingo mushega ukawaringa aha mushega kushanga no yirarikira ngo umuriso wo wasigira entama niwari kubasa kuzirya icyo ni ikintu kiri very unfortunate kandi nimpiga abazire n'abana ngo twatanise n'abazire n'abashomesa batahi bitu na managers b'amashomero ba head teacher twatanise munonga iki kintu tugire ki tucurwanise okuciro bwinja amashomero agamwe naganga ku exposinga abo kugira ngo tuba kwenda kushishiza izina ry'ishomero nambwe nyenda kwiga abazire ubundi umwashanga ngo hari ishomero kananka ngo mushomesa bamukwata n'umwana utakateka tekote ry'ishomero abashomesa bakwata abana no ubundi naba yataho effort yo kwata muki inkozi yekibi so tureka kukikoresa abuka kumukikoresa hati mukatera ishomero especially nkaga aga private akuca kurwana hati bakikwata katuje ngo bakwata ngo mushomesa rugyo mu gice kikorwa bamutwara mu police hato shange insi yo namanya ngo ishomero kananka no kwerere kumbe bo hati batekinga effort barwana sogumuze kandi hinayigura ubundi gutagizereki utarwanisibwe so tina kikwikirizwa mushomesa no mutajata atreka tubunamere gutakaza mu public atweto muzire atubishanga shangire nanguna n'abakuru bishomero n'abashomesa bunga aha babunama no enkoze kibi tuze exposing tukuratira amateka nko kugamba tureke kusasibwa umushomesa abo kuvuga uwo mushomesa yakoze future umwana kito kumanya ariyo nashisha muntu manya nabari yo nashisha president uruhango watebekana isogundi so abana twagesere hati wano reba development y'ishomero erikira umushomesa ari kwa no mwana hati ibyo turukura kurine no byakwarigine bizimbe abo kuba abana tubari safe na nabashomesa so icyo kintu tujumira abashomesa mu marwe kandi akigambira ari amashomero agabashomesa batakwikirizwa kushwera na ba OG no biyakushoma kaheza makerere utinde rusago waiza kumshwera ishomero ryo no rushohora ahubwo babone bagumamba bareba nkaki nkabana no shomesa oto mwana what is social studies ukamushomesa kuba kunaba no kuba ku brushinga mino ahamuheru ukagira feelings nguyo ndo mutasi yabiki umukazi wawe ate cyo ntikata kucengo gundo teka teko umuntu akayine interest enyimako konka mwene tukugira ngo ubona nuko bakaba bari konka ndio ninkoreka aka umuzire kwa umushomesa kwa kushomesa umwana oshangu n'umwana we nanyense cyo mvuga n'abanoje ubwo umwana ninye nagizereki namushomise na navuga no mu kigo myaka yawe hati naba nanyeta ticha ngo shukuri ndio mushija ati yanyeta ticha namushwera nimba nashwera nimba ndashwera student so asheme kuza hold that respect for the younger generation kandi tukajumirira abashomesa tumwena abamwe bacine mizejo nijani mu mureba muri mugarize nyuma y'inkorakorana y'amashomero nanabeje banyu ubundi atumwana kogwe wamutoye kamyaka mito baba ba teenage mothers yarugo mu ishomero so feature ye wagiteganze so at the end of the day abantu bana bo kushanga uyebuza umuriyece cyaro teenage pregnancies kazeyonji teenage mothers kabeyonji oshanga ati watachine na bitawotine na opportunity yo kuronda ubundi umurumo gubonire so shanga abana bakuzara abana batahibabo ni bamya nana abebyo kwerinda mazimeshongejo mujukwateho kandi uturafune kuko wagamba tumu exposing abecho kureberaho aha bandi so abashomesa tukayonja tutabundi kureta enkorakora no mbyanga bitu abashomesa okureta enkorakora no mbyanga ntubasa umushomesa we ni role model abana nabashoma umushomesa kusingo kuba kushoma textbook itwe turi teaching aids tutakucumanya nicyo kushangira noza nko mu taxi oshanga munkabishinka mukaga bakurga ishomero bakigambo ryo taba bikina bakizoba oshanga ishomero ryine accent yaryo
nangwa n'abamwe ushanga bine ntambara y'ishomero y'abojoku umu western ryabere yine ntambara yayo abana bagamba tambara nka head teacher wabo ino kuyabatambaramu akubouncing so okibuga no mwana street omanyetogu no wishomero kananka abo kugira ngo akakega hanki ahamushomesa azankigaraka kikiza umu negative hariho bwoko bwa no mwana kitwaza nk'ibiya bajya kusha no gukashomera imishomero kananka kandi ukiza kushanga numwe yagizire iki yashomire aha bwoko bo wabo hariyo respect bona bine vuba umushomesa natera umwana entomi n'umwana atera mutahiwe ebikubyo nibetana ushanga abana nive kubyo nebizina waze norondo wa umwana tora umbona bakamweta nka kawaida kare ushanga kurwo musini abantu bamweta kawaida aha bwenji abo kubega ishomero ryo niyo karica yaryo bakakega ubundi ngaha bashomesa ninga nabo cyaguma mu ishomero cyabara kwitwa haze cyo cyoshanganikirga na numuka hagirize kuza inshonga ngo aha bwenji aba amashomero ago central tubakweta abashomesa babe bikubyo kandi na bullying te kwingana nke yahanda nke yakunu ago namazima ginkwenda twiheyo aha bwenji aha bwo kuza kureba wa studying society yito ituturamo some form of bullying is formalized do makagito no shanga umwana bamwete bikubyo muka bamweta ngo bitu bogurwa mutwe yazaye ushanga wabo bamweta rwa mutwe akwashengura kamweta rwa mutwe hatu bari kushubye barishomu ngo shangara rwamo hatu shanga umuntu cyaro cyo nanjye ngo nurwamo kikaragira ishongura kamweto ha rwa mutwe so achika ishomero bashanga umushomesa ino mutwe kwenda kushanga gwa rwa mutwe nawe ushanga banamba mweta rwamo hatu shanga shanke chirinomo yet it is not good so society umuka yiwo muka ebikubyo byo kweta abana nibiha no betera cyebikubyo cyebitama chamatama marari kavuyo bitu wo kavuyo yazahi rero kamwaho n'amakavuyo tarimo hato mwana ushangara kavuyo nayishomero nibija kubona yo kavuyo wo mushomesa ana wato mwana umata kavuyo nshikata a point amanya twelende kavuyo byanje tebikaterera nyine kubija birisa exactly akanyanga yabani yo embraced personality bamujamishiyo ko inakavuyo atinyo nashwenkuru ndakimanya ngo nyonye nakavuyo so hato shanga ngo nigija bigumane nibihondana kurwumuka kutaha umushomero kurwumushomero kutangayi kutaha umuka so umushomesa aine rate aine ino junanizibwa bwo kurebuka ngo yaba role model murungi promoting dignity y'abana abashomesa twege ngo hariho difference ku disciplininga tujahure akubisheminga abana umwana kwara abaryo murofa umwana tuwaye n'ikizubu ate kizubu cyo yine no burofa atari umwana kwara abe yiba ekizubu cyo yine tumwana ekizubu cyo yine niki no muco mibogo bushuma so wano dealing hashire utaka abantu dealing n'umwana dealing na vice ate cyo no uzo tukubwiye ko kubona umwana bitogo umwana wakabata bisho wanyu ninkai oyebwa kugira ngo nubwo rabe no yitaga kugira no regia background y'umwana kumuyamba konke kizube cyo yine tumwana umwana we actually umwana wo mushuma niwara kuyambe kumanya iwo yo mushomesa wo mugasho ninga tugwine ahubwo kuba kube bakoretera umushuma akarabo mwishomera akaguma ryo mushuma nikimanyisa ki eri ishomero tujyakora umurimo gwayo ishomero no gushemeye kuba ryo mwanya go transforming abantu society abakurema isheme kwande bareta nkahi umwishomero kandi ishomero kakora byo ne biri kubasa yine support y'abazire tho bakabasa kuya mwezo vices ki embi so ono mwoga go mushomesa kwa identifyinga emicwe mibi akajita akaidentifyinga emicwe mirungi akajipromoting kandi akabita aha mwana atambishemingire kwara abewa imse mukona aka ansegwire iwe or respecting nguyaha answer yihayo enshobiye ibyo kuza kugira akajya to 1 times 1 7 rero pu amugongo kamtera bita baba P6 bakabata imwe nkabagambira nimwe mukusinga yo kuosha uriyo no embarrassing umwana umwanya go kugira ki go kumiyamba so tureba abana nkabana then turebe imico ya twagure discipline kugira ngo discipline ne attacking a character not a child as an individual tugamba amashomero wagamba cyo cha bullying ari shomoro mu murimba kare ninja ndiri yabintu kiza yo bullying abana bakubana go murizi chi but I'm glad kugira ngo hata baka transform minga at least ejo extreme bullying itachiro harana makuru kutwarebere uko mu district yantunga mari shomoro mwe bambere basibira umwana akitanda bakamocheza umudomo so cases za bullying ni manyobwe ziciriyo ntuzireba tim kumanya ata amashomero gakakora ki
kugira ngo ezo cases zaho mu mashomero ate ogwe n'umwuga gw'abashomesa omwishomera ko muzire nabatagizire ki natari kandi yatwira umwana we arburi so nekintu cyo shwazana munonga kushanga ngo tukine ejo ni sign ya under development kushanga ngo mukine community aha abana bakuburinga mutayo inahanda y'impereza kushoma amahuriro ubisire bakamufurowinga batayibe bakamwita ukisiye kurira abana ngo bashukamiza kitanda cya batayi babo actually umashomera hamwe harimo wa scenarios ezo bakwa batakumanya ushanga umwana atayine ho kushitama kwa kushitama haba msindika chitama umushomesa yatapeingira attention hatu noshanga umwana nabana bamwe mbargo mu mashomero takumanya yihwa muki ziringembera ngezo nk'abana batayibe bamha hard time ninga ijane kikito kicucekere kiringe nkafishi bamwetizi nabunda feelinga that is also a kind of bullying so abashomesa 100% na naba headmaster nibo bino bujunane zibwa bwo kurebwa ngo mashomero tari muki bullying aha bwo kuba takubasa kuba mbahereza abana hard time headmaster yana ndakucumanya atacumanyire abwo abana babineza suggestion box bana bataye basini yatuntu batutera ati headmaster gumahuna miko kutwagambire ababyafandumo abana bagaruka mu abasini yathirisha namba tubinga dining ushanga headmaster gizireki ahunamire ninga nabashomesa bamwe ba promoting ushanga nibo bakweta abana basini ya wanengata mushomesa kumwe bitengata zo zikabazita from a teacher's mouth though nje nabone twatwarebere ngo some individuals tubona so abashomesa twatwarebere ngo one sign of development ninga nkora nayo mucanga ningo aho kumanyira ngo ishomero developing ngende batari mu bullying aho kumanyira ngo ishomero developing ngende batakopa bigezo so washango ine class aho kushanga senior one zibetinire ukashanga numunza kurya bono baba kwijama heru ninga bo bindi bo bakushitama hansi abandi bakashitama hantebe ninga kuba kwambaza kuwokinga mu kibanda noshanga bino emyanya abasini bano bubemerire kuriya rero abafona 5 ngo bo bashitami bakabaka bishe rimwe mukajya ngo miliyoni mutuworera ati nimwe mukija kuworera abantu abakija gukora nokashanga bari ba doctor bakuburingana n'abarwiri so abantu tubarebera mu marara munonga akuburingo ayo namwihamu erino ayo namumoking because they are not empathetic bakakurra aho busasi bukushesya abuka atarona na abeja barijuro mu mashomera abo bullying akaba extreme umwana akakuja ati nyuma mitinga kayishomera kandi wamuje magarike yo nizo za suicide cases ninga akaboro kahurira ngo yashitoroka yaziraka bahe cyamutuyambe especially headteachers b'amashomero agabojo mutuyambe muye mu bullying ato mwosha ari kuburingo mwosho mutayo no bari mbatera bakazo mumaka ahubwo kuba wakakurira ngumi ngo no negotiation answers zenzizo mu kikonzira bo mu mikono ko mukora kubinaba yakwire rino ninga kandi akugambira titwe turyabasiniya bina kuba kwereba mwe no shanga mbati taking a pride in kwereka nguwe for them ba trusting amani amajezi nagarya amani kandi ahense riyo ne agenda umwana tine micwe omwojo atine micwe umushya atine micwe nanda kuremwa abo kubensteine room for tolerance no ija kuza hantu abure ku respectinga umukama we bamubinge you know how you know akwendo umukozi umubanka ataku respectinga manager nibakubinga no rwo Stanbic mbakubinga no zo mu Centenary mbakubinga no zana no musakono bakubinga utiyo no burumurumu abwe mchwe yawe mbi no shoro mukazo umwe na 5 no shoro akabiri na 5 wakashatu antiro rwo kwijoka gira ki ukaroha so tukuba niturwanisa ejembera yo kuburingana no ku umwana butamanya position yenko mwana nituba turiyo ntumuyamba it is for the good of the child and then for the good of the society so abazire turike abashomesa batana nabazira aho ntwizeramu abo kamwe na hataraho kushanga babinga umwana wawe kandi ukachitakinga personal instead of correcting umwana wo customer no mwana wo kamucenga tubirebere munonga kushanga umuzire natekateka ngo mushomesa nahara no mwana wawe numba mwina abana ngarukumi na rwenda umushomesa nashomesa abana 50 ecyakuza kuharanda umwana wawe niki umwe no harabe ntabasa kuba hariho inshunga nkezo konkati zikanyire so utakagire kucyo urubanje umwana rira abana bari smart ejense bene yorira abana bari smart bamanya ko hoza ibagera karo boarding bakabona
abana bamanya kubiha bamwe naija aija kumanya tumwene rwa ajuma rwatcha atachiko mishogo muzira hindura taho face yo busasi atinyotcha yambehera atinyotcha n'abana bona bamugamba aticha nanka ugaranka wa discipline ariko bayamba atabana nubwo kubabuza bona ateka atoyeta umwana kumbuza ayeta munywanu we wenyina rukore bikorobero atoshanga umushomesa umuzire wana atinyone bampara ndumwana tubakwaranda nkoko kumutwara hirwa Dr. Kamutera Poli yakashasha wikirize ngo umuzire umushomesa natekwa kugira ibintu byakora umwana byatarakundi konka rwenda muhagire mico yagira ki yamwihaho kwarabe yakora insho bampa punishment umuzire ba cooperative nangwa ninyenda kubagambira abaziremo cyo kugira ngo umwana umuhozeho as escaping punishment ari innocent ahubwo nango cooperating n'umushomesa bamupanishinga innocent umushomesa yaba mistaken kuba bajya ngo bayomba we atakuyomba aryo mu group yabo kuyomba bakabajya mweyera utujya no joto mwana wanje nyotagira kitagamba ahubwo azo mu group ayore bisasiro n'abayombi amanya ngo kuyomba niki nikibe okusingo kumprotecting obundi yayomba akamanya tinyo kunshobya mami has my back naija kujana na supportinga the chamba mbinga hate cyo nchiba kiri disadvantageous to your child so no kwatana sabashomesa n'abazire jeza ho manyo muzi umushomesa umwana wawe abashomesa ntumanye ibintu byinji abazire mutakumanye abo kubita ntubona avenues zo kubona abana abandi biruka no bano manya ntumanya binaze nabahi abo kubiyo bine bashatuwe nabuza kubura gukora ubwinazara mu inenyene abo kwaneshaga memo konga kwa kuri mu ishomero tubantu bareba uko bakutwaza nitumanya umwirukinoha iwe no baso butamanya na yiruka hakwingana ki nitumanya no har kumanya kweshongora iwe no baso butamanya na yeshongora kugira ki kuhikaye so no kwatanisa kugira ngo to raising responsible citizens abakwija kuyamba ihanga ryito. Okay, edachikana shatu eza abo muri shaha ibiri zakasheshe program ya sisimuka ichirmune jendo misho uba hati katuzo mkaumuro kache ntuza kuba ntugaruka twatunjira umugisha ntuza kwata masimuganyu mutugambire okwe abazire abashomesa amashomero gakakora chininga shigine mugashochi omukurakurana ebyanga ebiturukurugamu mutakarga TV West. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Otaferwa. According to Tivest Hinta, Tweno Pano Jeromiso Kano Ferokanda Tivest, Wakuritaka on Komutan, Akademo Yama Vinci, Naxing Amonongo family, no Manatkan family in Nebiama. But remember in a young family, Obeno Chantkana in Nebiama. Child. It can must have Saquetis of Sangakano Mwana. I asked Rotakman Kanasmokana Zarumaka Amagiga, Ninga Samarunji, Oxok Jeromiso Kanazaka Kumanyanti, family Neye, in Kuzones Riom, I watch Candia Kurira Kanda Hero, Biona, Nuzakumania, Tivest Hinta. At war, family Stevens Nehita, Mama, no mwana. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Nyine miliyoni igana ezo kwereziwa murebi wa Kivusi. Yes, buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro bakumyaga atanu bo munyamugisha otaho mukazano obwo kuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha ishatu nenda chikama kumyana nimba ningabe mitwaro atanu wabana kuza mukazano imata star ibiri ishatu munana star ishatu star
10 hasha otaho mukazano emirundi yona kome kuzana niwe migishera yongere kose 10 zawe stere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Nehinda TV West Nehinda bari bacirinitse mu program ya sisimuka ucine Jemima Ayebare kana n'umjenyi witu Charity Yashabahebwa akiri aha kutuganira kana no kutuhabura ubundi yo kutwakoreta ho entunguka omubyanga byitu mwene ndeba abana bito bwiro bwinje no bacira kuspendinga nibavumara ishomero kucira munonga okuba kwa bari omukaye kikumaiza ngo impact ya man ubundi ine kuberaho mu mashomero zata amashomero gakakora ki ningaga mune gakora ki kugira ngo atiriste gareta entunguka ombyanga bito bari munonga amashomero especially mu gihe season ine ebintu bari mbe emphasizing bakureta karicura mwije ibaye mbetensi yatu nango ishirize kuba nkuru hariho ikintu kimwe ikikuru kitweta critical thinking haza critical thinking niyo kuzari bijumanga innovation ninga kushanga umwana yaba creative yateka ya ebintu bisya yakuri yahanga ibintu bisya so amashomero gashemeye kuba ngatwara ubujunanizibwa kuyamba abana kuteka critically ukuteka critically njimanyisa ki umwana sheme kubata kure kintu akachitwara wholesomely nangwa no cyakwanchirwa umukano katicha ninga kamame asheme kwebuze buzo why ahabwenje ayigaraka yibuze buzo how tukachikora tuta kora be wamugira ngo ayeyere tasheme kwifana ayeyere asheme kubana amanya ahabwenje ayeyere kashi akayeyerata oshanga na bayijana na za measures zo kubasa kubayamba gukora ibyo bateka bwenje bashemeye kubikora dushemeye kuyore binyaso mu compound ahabwenje ahabwo kuba kutwata biyoreremo nibija kubiko borofa ubundi heshereke mu njoke gireki etuteri ngwen hatebye binyasi how can we tukabiyora ho tutakana byinji atoshanga umwana namanya ngo areta kade abishikeho rera akakureka korenga motoka kumena na gumurutoke kusinga kuyora natwara umuntu attention critical thinking why should we clean the compound how can we clean it tushemere abwenshi tushemeye kuboneza compound kandi tukajiboneza tukakoresa kintu ki kugira ngo tujiboneze juba umbwire bukwingana ki so critical thinkers abantu ojo shanga bata kugirira level critical thinker are very hard to manipulate shanana yasharamu konko mwana ari kuthinkinga critical nobwa kuba mwishiki kigumiro mwojo kwija kambuga na nyencha karaka mbi ati ninkunda takumbi abuka naza kwebuza yankunda naje kubuza ona shuwe yarakata kunkunda kantine kinagambere yakundeze nono shininga bitogona wona mwojo wachikachi wona sheze mpare kwenyine neza doctor oshanga omwana nateka abona za ansata kagambere rero oshanga community y'abantu batine critical thinkers niba kukana umwana oshanga bamugwisa nkombuzo umuhereze se umutore se muyanje bojimbikiro bwe nagiba bamushanga yeza kwiba akwisese umbiru n'umushumu akwati yayibuza bwinshi ni muhesu muyanje kandi nyine bag so critical thinking amashomero gashime kwanga producing a critical thinkers abakwija kutuyamba kashanga abantu baba iba innovators ati ngaba Elon Musk ababanda bitukorera mbarete ibintu bisya tubarabyegire mu ishomero bimwe bakwiya ishomero kabateka makantu ko thinking critical bija na za ideas ezijo nziyamba ensi. Okay. So critical thinking ni kintu kikuru munonga ekishomero shime kwandeta umubana. Ekindi ni integrity. Hara tukizire kuhurira amashomero agakope bigezo. Oshanga abantu ba measuring development y'ishomero angu ishomero riya rukozero mu dakika zingahe ngo abwenje gurye nabana 18 abana 18 atiyo sign ya development 18 bakozere bata ngo bakihayo umukaricura mu ensi abazira ngiyo ngo bakabine za first grade kinane kwando shanga hargezo kinane bakakopera abana hata umwana wakopera mu kizamu cya P7 ninga cya senior 1 ninga cya senior 4
naija ku expectinga kopa mpaka nibo kushanga university mbabashanga bino tupapura hato shanga na nubwo ari bumushomese umushako naija kuba kito shange na kitinga barwire ushange ahabo kuba kega akabara kuba kugira iki okamanyizo kopa na no kucitinga ate ibyo bintu kuki kutandikira mu ishomero kini yitacyo kucyatandikira umuka amashomero go ngabanga ngita abana abuka go ngabonero mu masezi ushanga ishomero ryina kantu kabikiriyo ndeta umbana nkarunana eba habit that is very very dangerous kushanga ngo abana bano bamanyangu kubukwira no basa kuzombe kwijo byo muzayikana nko yibe ureto shere ko mukesi yawe deri headmaster shanga nabuza twashubwe babakwata ngashati kandi umukasasoro yishomero harimwe bikwe bishushu bye kwijo kandi hamini yishomero hariho bikijo no yishomero tari mu kikwijo hato shanga ngo integrity na naba ba corrupt officials bona bitukureba aba ba corruption na naba abantu abakurga basigemera mu yabo kashanga yabare ashime kwa nabari umwirwariro kananka weti yija abarugire bayenda bagire ki bafe ejo irresponsibilities nzirga umuka na no mashomero so twine kubiteminga bucekare tukabikura tukwihangahi tukwiha umashomero ishomero sheme kwegesa bana bari self reliant rishomese abana reconnecting ebitukushoma na real life experience tureke kwegesa ebyo byo cramming 5 times 2 10 5 times 3 5 no omwana ayege akwate byashoma kore wayegesa agriculture kegesa ukuba kumarchinga be applicable amashomero mingi gine especially ga traditional schools Derne gabagina matako shangana gatera abandi abantu nibija kwiga mu ishomero mu mitaka ry'ishomero eco ne kintu ekitakire so osheme kwegesa yes ori rota sebo ndokoronje n'abashomezerwa nte twachira the number of change of that kerera kuntu kutagarwara ngaba ego sebo n'abari program kandi n'azo program nayo bari mu kayo kwegera kuri hanga ego sebo Then maybe kubinge kwa gukora bona bw'abana bitu no kora society yitumye kurakorana abana bagiro mu masomero babe ningira ati upskilling abana abo bakagira imyuga y'ibakura bine kija kuba yamba kuba kushobora hera bagire cyo baza kuri hanga kandi na no creating a conducive environment na munongo makagitu aba zero no kushanganira cyane no nshaka musabana n'abana bakikayisha mu bundi kashanga begesa n'ubundi batabanyirekire katyo aza namwe n'umugisha tushobora kugira ngo telefone abana baryo mu class ubundi n'ibyo mizamu niho bakatanga rubavu so ngo twashaka ngo da creating a environment y'abana batunga twire ko kongera ko cencura n'ubundi bakashira twiriza byo tuneho exemplary leadership hato gwebembezo n'utambukire muka tuzo masomero nuko konka abana bamwe bareba bebembezo ninga bakuru b'ishomero ninga bazire cyo kureberaho abo kandi cyakore twenda ba MPs cyakore twenda ba councilors n'abandi ngo zona so kuba ku bantu bashoma ubundi bafunga abakubebembera nazo byo kureberaho ningira mutisha kugira nabebembera mu bana okay wabari mnunga Ambrosi echeres chentunguka kurgo muri rubare intunga moya gamba chentu cha skilling cyo nandiyo ni ndeta webari mnunga Ambrosi kumpa umuzari yecho nandiyo ni ngamba skilling kugira ngo abana tubegese imyoga eri kwija kuba yamba kuzo mu society bakafitingayo emyoga ntimanyisa icyo mwana kusyaho engaro acishome no mutwe abase kukikora n'engaro ze kikarebuka nando ningamba amashomera gine za farms redundant abana mbegese bya agriculture ebicupa bakutoro mu compound mu bayambe baje projects zibakubikoresa kore cyaki kuzega itwe kizoba twine FN TV Westalo ngo bari kuwenda nawe webare ogamba chimutawe ndindurundi ndamu kandi mura musika okay sebo bari kukomeza burundu program zeze goberera ngiro okay nayo ndizonga ina cha damba bari kujidini za ho mbori mwogo gonna bonda kumuza umwana bwo kurumira ndanye na mwere bwo mukomeza na ine
umusomesa yongerezako mu bigeza umusaba yongerezako umwana we nafuluma basinabira nga yongebibi biva mu ggwanga n'ateeka weekulakulana yesu abazadde gye tunakomya abaana bano okubeera nga tubalaze empisa nnungi omwana n'ava makati gategeerekeka mubaamu okulwanagana mubaamu obisi ebitategeereka mwana otosubira gyatuba okuluma n'abeerawo empisa ennungi ne baba avuyire obeera nga batawanya bbalamu aboodabakuja makanga makyamu tubalabirwa mpisa nnungi naye bali kuweereza nsiga tugendekawaaika kale toyanziza nnyo omutaawe mukwano gwaffe okuva e Kampala eyagamba Charity Begins at Home byona ebintu baasa kubikola but foundation that's very true Women Foundation then ishomero ryongeraho amatafari ryombeko ryorora omwana so abazire nanone tukugamba bya skilling yonko omuzire omwana omwegise mwuga ki abo kuba nakayishomero baza kumwegesa okubazira ushanga omwana atakwata huzi inana yo ningamba ngo itoyishomera y'inshomesa kizoba twine foods and nutrition iri kuskiringa biki gukora za keke kugira ngo umwana nabasa gukora za donut akore ziha so nubwo yakuza kushora by the way abazendi yo nyenda kutugambira kugira ngo hariyo nihija karamagezi imirimo mu myaka 10 kubitaro za robot nzakuba nzija ziri arizo bundi zikushomesa ziri kuzikutreating abantu zikugira ki so omwana atine mwuga mikono naenda kugumirwa so ati we onoshangisha mero mwayakira umwana katugire mwenda kumwegesa nkebyo kuteka konka takashara garutunguru okay hello nyabarirota twakwakira mbeho za TV West amazina nayo watera ego twakwakira turi muntu gamba aha myuga y'abazire na n'amashomero na n'abashomesa hakoreta hintunguko mbyanga wanji enda bafisa kandi munoga wazire no kwegisa umwana atakabira kubanga yatamwegise mitwe no kusaba umwana rero musomesa kandi no mukana balemira bo cyangwa umusibuka kubabwira nk'umukana bagutabwe okay kale wabare munonga yagamba habeji abazire akwegesa abana imico minonja kuko umwana naremumuka nayishomera zayishomera umwe bashomesa babara kumbasa n'umugo twakigambiriwe ahabo kuba nangwa abana bazire ku mwana kwa kumure mayijana ikamyaka imikoroshanga na mureta head master terebe mu cyandemire mu ntere abo kuba mukana arema ubundi yakayishomero ba managing atu jirita farere twataho akikomuka baryata ushanga umukata nyine nguruta kumugambaho yakayishomero ubundi ba managing so ni combined effort konka abazire nito twine kwegesa abana nito tukubaha foundation wamanyira ko aramba ba reverend mu kanisa taine kwara ashitama mu kirasa kasetoring no kushanga ine ubuzibu no mushomesa kugira ngo ashitame benkabandi hari umuzire yagamba haje kugira ngo abana tukuba kwatira mu kirasi ubwo murembe guhwireho ubwo kugira ngo abana mbakora road running iyo ngakushanga ryo mu kirasi chemistry biology what so umuzire washanga ishomero erigiba kwegesa abana ukashanga na hati mbakite bate mu masho burisha abaryo mu kirasi burisha umanye ngo bayombe begese cyeka kimwe cyo mwana umutwe kandi twajya ngo kushoma kwine bicweke bishatu hariho umutwe hariho umutima hariho ingaro obashime kwa mbegesa mind begesa heart begesa hand so umwana biyakwata abikore affectionately abikore n'ingaro ze birebeki so tuba involvinga tume kwa involvinga mu by'umuzano numwe turahirire ba kiprotiki bitu tuba involvinga mu MDD numwe turayiha abana bitu bo actinga ba kansime ba nyensia na actors nk'abanda bitukureba tuba involvinga mu byo kombeka nto turihe ba architect tuba involvinga mu byo kuhinga nibyo burisa so mashomero gashime kwa gataguma mu kirasi ahabo kuba knowledge umwana yagishoma kana nayo umuntu umuhereza naza kwa nakikosa hero neri useless kareba hero kwakusha exactly ninde ugashika bwite muri bugenda ugambo bwamahero ugambo bwanje bwamahero nanyenda kugambira beji ngo nabo bareke kuba just recipients ba knowledge bareke kwereba nka future generation batandike hati kora impact ahansi yabo ba taking a responsibility abazire to managing abana umuntu nwe cyangwa cyonka ekikuzare cyana kikakidependinga ko kuranka ebinyonyi
ni raising ebyana byawe yachake satan level kikibingo mu cyashuri kigwasora cyinshi struggling kugira ki kuguruka chebisa self reliant ebinde bukoko byona biri self dependent except abantu nito tukushanga kwintu pampering abana so nito twegesa abana kuba independent bakatura ngahi bakabasa kuzomunsi bonka generation ya nyensi ebyanga bya nyensi bishita kukuna nagizire community ya nyensi ishitamyo mu makagito oyine chairman uriya ine doctor uriya ine teacher uriya ine TV presenter so twan tureba abantu mukatureke kubareba nkabayerere turebe ngo turiyo ntumurudinga future generation omuka bakutandikira rero bakirgomuka baza hishomero umushomesa yakira mu rudinga yongeraho bakirga hishomero baba adults hati nkitwe ebona kuba community yitukuza kujaki yitukuza ku receivinga nyensya so abashomesa abazire n'amashomero twakira abana aba tuba molding tukore generation eyitwenda kureba nyensya ebitakunda mu generation yitu tubihindura mu generation yitu ineho ubushobozi kuhindura abana bitu icyo takwekundamo ukito mbana umuzogo utakunda umbantu bo berigenda urebe ikintu tugwamera nkahi mu mwana wawe rero tubase ku hamwe kwatanisa tumoldinge generation eri kwija ishomero to emphasizing values more than ibintu bitukureba na mishu abo kuba ebitukureba nibitandikira bintu bitakugira ki ebitakureba emico y'abana emitwarize respect for self and for others na no uko mwana kubasa kuteka kasorovinga ebizubu atine help rero gwe turate tunguka eri sustainable tukamanya ngo twapasingono entunguka eyabana bitu bakwijagara nabo bakapasingono tu abana babo wabare munga and of course nanchine no butumwa kurwa mu bantu obuyaja wabare program nunji hamwe na tichogwe with good advice oguno Rogers agrochemicals aho mu Central Market twinentebekine Vincent oguna kura NRM mobilization muri Western Region nawe anasima program twine Shamdane oguni General Secretary akachiko aha Rugazi to mtauna n'abandi mwena abatera amasimu tubasima munonga mwe bari kutamubwire bwanyu mwe bari kutongereraho akugamba aharigeje nshonga kampani y'umuzire obundo mushomesa na nishomeri abari buciza ine twakubasa gukora kombeka ibyanga bitu tukabitungura mwe tukabentenda gumiza mune kiganire eki konko bwire mazima bwatwaho katse mukamumuro kacemze ibisisi no na Sister Charity barimo bagarika kushomeza kusashayisha tuzenyine musibe kurunji Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. Nabafito kulya sirina appetite mubera ye mufachi ngamba mwe abatugoba ku mukati tebabagamba atanabuka yagabeta baluganda akamyuke Kenya wano kabakaganda abakola ebikyamukati beba wano aife bataloga batusibirane mu bucupa ne tutoloka aife bataloga kajibe emikisa tetutawa fe tugirina aife bataloga batusibirane mu bucupa ne tutoloka baby aife bataloga kajibe emikisa tetutawa fe tugirina junior to senior from junior to senior junior to senior from junior to senior I'm shining Jimene chaka bikudaini obo moto ka we driving twasimba